Oke, mantap. Kita panen lagi teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, mantap kan? Bos supir, kita hajar terus bos. Boleh, mantap.
Oke, teman-temanku, kita bawa istirahat dulu teman-temanku. Capek teman-teman, makanya istirahat dulu kita teman-teman. Oke, teman-temanku, terima kasih telah selalu menonton channel Haji Bonjang teman-temanku. Semoga teman-temanku dimanapun berada, semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Cukup sekian dulu hari ini teman-teman. Betulan udah siang, makanya kita istirahat dulu teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.